nĩ ceceni ya Inooro TV. Yes, good morning. Good morning, yes. Ndina ka uhoro waku. Niko Ruciini. Ndi mwega haria ndireo na iwe utari. Ona ni ndi mwega ndi na uru na ngacokera Ngai ngatho. Ni ndona kiheo giki kia muoyo. Niguo. Na kuroka. Tugitungatire muingi. Niguo. Na njira ria Ngai atuhete. Tugakiuga atiriri oria kuri oria gutari God is good all the time, and all the time. God is good and that is his nature. Mungu ni mwema kila wakati, na kila wakati Mungu ni mwema. Ungigathie kuria gikoyo thiini ri ukamera Ngai ni mwega hindi ciothe, na hindi ciothe Ngai ni mwega ithuĩ ithuĩ tucenjagia no ri ukaga kuga uguo ukamurwa na maitho meri umwire ni wahitia muno ni ungeiga ona ngoro gutire no ndu Ngai ni mwega ni ungeiga Ngai ni mwega tondu akoragwo mwega. He muthuri ria cemani nake mukuru etagwo Kiriro wa Njau ni brother ya Susu. Twacemania nake aranjiriria atiriri uthii reka magua kangethe atiriri ici ndatumirwo ngwire thii mwire tukiraga 6 every day na arutirwo guthikiriria mwena wa ithira muithirania nginyagia riu na koro niyo ikwandika tena miaka 90 uguo koro niyo ikwandika angia na kwandikira message aya koguo ati hindi ya tukuririkana andu aria matwiraragira tukaririkana aguka acio na acucu witu aria matahotaga kwandika no ni meruragira na makaigua ta mangicangira tumaririkanage niguo magaithike ni arata itu na ni andu abata muno niguo wamwita Kiriro wa Njau Kiriro wa Njau kari wa amwe na Kiriro ri ungi he mundu gwetwa Kiriro kana ritwa ndongaritwa kuhanana no ri ucio ni brother ya Susu ucio Susu itu rakuire pole sana ni utigwo ni Susu wanyu etagwo Grace wa Irimu wa Njoroge aya ni ndirito muthuri wake tuto kiria ndegithumba pole ni sana anyway gutire thina tukamuhurukia Thursday na kwanja rukira kirama kire no na hu Susu akoragwo hau Susu etagwo gate iguru hau hothe ningi hakwite andu angiana nituge andu atatwana no the maguthikwo kiumia kiriko giki ona kurarigwo guthia atia ugakirigwo roho cio cerete wa gikuo rotoma anyway gatheti rauga atia Mr. Kamau ciraria siasa gatheti ciere The Standard na Daily Nation politics muthenya wa ira mutongoria wa Azimio Raila Odinga na aracokirie maratathi make kure kwa IEBC Bombers of Kenya marina mutirithia wake Mathakarua ne wachukua na bichaine gatheti ya The Standard moete na iguru certificate ira maraki na irwo ya kumera IEBC ne amuherutha mugethe kura mugethe utongoria wa bururi riu Raila ane kinengerwo certificate ya kama maundu 10 arerire kamiti no ya ithurano IEBC maundu 10 kana ciuria 10 aroririe na no ende gukihewa nja yacio ciegie wikia wa kura utari wa kura ugiteri wa kura maundu macio mothe makigie githurano na gukorwo na riri na IEBC ni rero irehe kindu kiretwo to put in place tamper-proof results transmission system. Ati uria maimirira maria kura iria igaikio na ciatarwo kuria matura-ini ri cikinya kurehwo guku Bombers njira ikarehwo nayo to ni yake mitambo hati akorwo he mundu ine kure kiuma kuria kwa nyuma gumu yoka Nairobi ithogerwo gatagati haria Naivasha ithogerwo rari rari kana ithogerwo haha uthiru yage gukinya Nairobi uria yagiriire uguo kona mitambo arafu maundu maria mekikire 2017 niguo na igoti nene riariria wamo IEBC korona mo imarorete niguo ugethi haria rugongo timu ya Kenya Kwanza marauga ni mekwetha wiguano na gucagura andu aria mena ngumo muno aria mekurugama ite handu hakurugama andu othe neno riu ni agitukire coalition for example tuge hena kiama kia ANC hena kiama kia Ford Kenya na hari kiama kia UDA hena ya constituent parties ici thatu nicio main haya riu ici thatu ri tucugate ici main thatu ri handu ha othe marugamie MCA kundu ri matiguane
MC akorwo ari umwe handu okay makirugamia mubunge kundu ni matiguane kurugame mundu umwe uria popular muno o to uria ndaiguite Azimio mendaga gwika nigetha mahote kugitira kura ciao. Correct. Hena mundu uretwo Kipruto Arap Kirwa hau Kianda arakoretwo ari kiama-ini kia UDA na ni araumire ni araheana itumi ciake cia kumururuka kiama kia UDA. Arauga atiriri Deputy President is micromanaging his party. Micromanaging ni gwika atia nigo tigeria no amenya ginya kira happen handu hothe riu ni undu ucio ri andu ingi makondu maine matua make mamagituo no ni arero ni Secretary General atiriri waregire kwaria niki utanoima maundu macio ndungi akiugire wikia maine uraria riu woima. Gazeti ya Nation na eratira atiriri ithirano kia mwaka uyu ko gikirito muno gukira iria ciana korona hau kabere wa mbere arira maracindana na Ruto na Raila nio maroneka membere marekora kundu gutiganite Ruto arekora atari na mwena wa establishment kana atari na mwena wa thirikari iria we akoragwo party wayo na kera ira arekora mwena wa thirikari iria atacangire guthurithia tatiga thomega. Raila Odinga finds himself in an unusual position of establishment candidate defending the record of Jubilee government. Nagwa dari wayo you know arathi komitetera and pledging continuity if elected, and Ruto using the patented playbook that has kept the ODM leader relevant as champion of the angry poor. Nitagucenjia maracejaniria ite Raila oikane na kwaria nona maundu maya Ruto araria kana ugu Ruto akoragwo tha ici niguo Raila akoragwo tene gutetera atheni na ndore arakaru ko andu arakaru na angry poor gukorwo emwana wa mwananchi ni akoretwe mwena ucio muno gukorwo yani we wira wanka wari kurumia thirikari uteti wake wothe aya na Ruto ri uteti wake wari wakorwo mwena wa thirikari tondu na nio makiombire thirikari ino ikuo Ruto athomete uteti wake na thirikari ya Moi ne ari thini wa Moi State House Raila nake ohetwo ni thirikari riu ni magarurukanite ni ta Ruciini na Hawaii-ini uyu ari mwena uyu riu mwena uyu ungi Raila tha ici mwena wa thirikari Ruto na kiru nita we mungethaniro ona gutuika ni mungethaniro na ni thirikari ona nikio turakirwo kithurano giki gikorwo gitahana iria ingi kuona mundu hura uturia hura thirikari ru agisupport thirikari na mundu we thirikari ni akihura thirikari na akirugama o gatheti ni eno neturerwa ati Kenya Power ni ndina kwena haro irathie na mbere kuria maofisi-ini mao ndio tumite iremo ni gukora igurite transformer ru thaici mungithukirwo transformer kana mwage transformer kuratika Kenyans face dark days ahead in the middle of a messy boardroom war. The utility firm cannot buy new equipment ati Kenya Power digeta kugura indo ingi njeru cia guteithĩrĩria kuruta wĩra na gutambia thitima tondu kwina boardroom wars kana haro cia atongoria arugamĩrĩria kambuni iyo kuria metha-ini yao. Good. Ndeto icio ngene cia arimi avocado kuria Murang'a mararara mugunda makirangira matunda mao ini gituikite thahabu gituikite na nwanjĩrĩria Kamau you said it na ira ndiraguthikagĩrĩria ngogoyo no raiga mikrofia people should think about it we na mbeca pio ni kindu kiega kina mbia riu nginya no ndurajikira kihabio neto na kanitha matirathie tondu kunyanake inaneri cianake cie kuupara igacothe ne oima yathie kanitha soso ndariku soso athie Girodi na soso athie Swa soso athie Mother Council icio kana cia maicio ingi ciothe magoka kuia matunda macio na undu uria na ndingi tu andu ngimenya utangikimenya ria kwa kama unara kwa jero ciara pio ciara ka pio ndena tuo kwanya kangituona na mwena na thutha ri ndungimenya ndena kamwe kena ndatari kena matunda igana ria ite na ni kanini fio kagete kanini ndero gakinya miaka 3 turi karakinya matunda ngiri imagine matunda ngiri na rimo ni shilingi 50 cene ngiri 50 muti umwe kamote kamwe kona mete 20 ni mita of course akire ho turorete mita o mweri ugekira namenya niguo tugwika niguo tugwika mundu athia thecererie handu to kaingi mundu nekoragwo na ngoto gwaku kuria ciarirwo ni kuriri ona uthie na hau thutha wa riko ria mamu anyu ria tirire ke thecererie miti tatu haha ni ndahandire tene ne gukirangiraga nau tena wakiri Kenya juithe uri na wakuria Nyandarua turari uhoro wa candidate ya metago independence andu kiumbe marathio nura mathia neki kindu kiake gikumakia ri marathio ni riri ni wikabatwarie ma
todo ne jiguete ni marathio ni Azimio na magathio ni Kenya Kwanza. Ni ndikuigua Raila akiuga mathure Azimio kutoka juu mpaka chini, ndikuigua Ruto akiuga macagure UDA kutoka juu mpaka chini, ona Rigathi wagacagwa mweshimiwa wa Mathira ona kino gwireka atia ya independent na ni marasa support ire wao atia riu ningi makako mararumio ni aiki akura ndukana makeko ni muteti urakurumia ri no kwa mundu taru Ruto athie Rift Valley uge kiria ri Raila athi Nyanza uge oguo ri independent atangikiona nima no hanyitane ni hanyitanu matirona we mwena ni thare athaigire gukorwo na muthiri wetagwo Matere Kilian Matere tuko tukirora uhoro wa riri the silent quietness but disgruntled in marriage andu ingi ni marasafa muno mekihiko-ini andu ingi ni kurira mararira mekihiko-ini kana megwataniro ya wendo na endwa ao no mundu hota akuga kana waiga koneka ta wimukigu kana ta wikiguoya kana ona kweherera no na gitumi kia njoke ona ngwire gwo ndacoka ndona rugano runene muno rwi haha rwa ngatheti rwa muthaki uthakagira kirabu kia Barcelona wetagwo Gerard Pique Gerard Pique ahikitie mutumia wetagwo Shakira uria wirite waka no rikana rubro rikapia kule South Africa mutumia ucio ni mukuru kumukira na miaka 10 Shakira na miaka 45 na Gerard Pique ena miaka 35 ni maratiganire okay toko tukira maundu macio koguo ri andu ingi riu ni kuroneka atiriri gutigana thiku citu kore twari undu munene andu ni maratigana tere mundu ni atigagira kaba wikare thina-ini ati nigetha ndukono ta watigana asante sana good karibu ni wega muno ni ndu wa gwitikira gutwarana na thuni kahinda ga guthomera mohoro maitu na njira nguhima ithaa riri ria thinashara na ritwa riakwa ni Njoroge wa Gireji mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya niwe wa gatano kuhitukio ni commission ya ithurano bururi-ini kuhuranira giturwa ya president ari rita riake ria gatano ria Raila kurugama giturwa giki muikariri gitu wa commission ino ya ithurano na mihaka wa Flat Bukati augite ni meharirie kuigana gwikithia githurano kia uma na waragania guku Odinga akiuga ngwataniro ya Azimio One Kenya Alliance ikore githiruruka kana ikore yathikira mawatho na mitaratara yothe ya ithurano hindi ya campaign uhoro turaheo ni mwandiki wa mohoro gwitwo Njenga wa Wambui. Tariki 5 mweri wa gatandatu mwaka wa 2022 ni muthenya wigirite mafuku ma kiririkano thutha wa Raila Odinga kuhitukio ni commission ya ithurano bururi-ini IEBC ari mungethaniri wa gatano kuhitukio kuhitaitanira giturwa kia president githurano kinene riria rita ria gatano Odinga kuhitaitanira giturwa giki. The documentations are in order. I approve the nomination of Raila Odinga as a presidential candidate for the elections slated for 9th August 2022. Nao rege thutha wa maratathi make mena mutirithia wake Martha Karua guthurimwo. I now hereby present certificate for registration of Raila Odinga the Azimio Party presidential candidate. And pleased that we've been able to fulfill all the requirements of the Electoral Commission and that you have therefore agreed with all the documents that we have presented. Nioretie IBC ciuri iguru ria register ya aikia kura ucabithia wa maratathi ma githurano na riria commission ya IBC igeka mageria ma teknolojia ria kahuthika hindi ya githurano na muoroto wa kuonia Kenya wihariria no hoti wa gutabania githurano kinene. We have confidence that the IBC has got the capacity to conduct free and fair elections. Would like to urge you to live by the script and do exactly what the people of Kenya expect of you.
Hindi oyo Odinga augite ndari na mateto mothe makoniuria nyumba cia mohoro iramemerekia riboti cia kambeni cia githurano, akiuga we na arumiriri yake ni megutia wiyathi wa nyumba cia mohoro. I have been in politics for a long time. I know that the media will praise you or will vilify you, whatever they do, but that is their freedom of expression. We don't question this. Bere ya gutuma thafari Bomas, Odinga umire gwake Karen imwe kwa imwe nginyagia kanitha wa All Saint Cathedral na kunyitanira igongona-ini ria mahoya mena munini wake Martha Karua. Those of you in the political arena who are charged with the responsibility of governance and governing our nation must have this in mind. We all must have this in mind, that nurturing a generation, we must be careful about our children. Itigarete thikũ 64 gĩthurano kĩa mweri wenana gĩtabanio, Raila Odinga arĩ wa gatano gũkorwo akĩhĩtũkio nĩ komishoni ya ithurano bũrũri-inĩ. Komishoni ĩrĩa orĩtie ĩtigĩrĩre gĩthurano kĩa mweri wenana kĩna ũma na waragania. Ngĩribotera Inooro TV kuma Bomas, mũciĩ mũnene wa Nairobi, njĩtagwo Jenga Wambui. Na nĩwega mũno Jenga wa Wambui nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Thutha kũhĩtũkio nĩ komishoni ya IEBC na kũheo rũtha rwa kũhũranĩra gĩturwa kĩa o president, Raila Odinga na mbũtũ yake nĩ maratwarire kambeni kĩharo-inĩ kĩa Undungu gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Lang'ata. Odinga na mũnini wake Martha Karua maugĩte atĩ nĩ makahe itũra rĩa Kibra riri mwerũ magĩgathurwo kũiyũkia ũtongoria wa bũrũri gĩthurano-inĩ kĩu kĩa mweri wa ĩnana. Thutha wake kũhĩtũkio nĩ komishoni ya ithurano na mĩhaka ya IEBC ta mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa president, Odinga atwarĩte kambini cia Azimio kĩharo-inĩ kĩa Undungu gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Lang'ata. Mũtirithia wa Raila Martha Wangari Karua nĩ akenereire na kũgathĩrĩria kũhĩtũkio kwa Odinga ta mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa president, akiuga ikinya rĩrĩ nĩ rĩmahete ũma thabarĩ-inĩ ya gũkinyĩra kĩroto kĩao gĩa gũkanaingĩra thingira wa iregi. Mambo imebadilika. The official journey has started. Na hii safari ni ya miezi 2 peke yake. Kwa hivyo tujaribu tufanye yoyote inawezekana, ndivyo tuingie Ikulu, na tuingie sio kwa kushinda tu, lakini kwa kushinda kwa kura hazijaonekana hapa Kenya. Baba na mama wamepita mtihani, sio? Nikamwambia Bwana Chebukati, sisi ni wachezaji ambaye tumejulikana. Najua vile kiwanja iko. Najua kona hapa kuna shimo, hapa kuna miba, hapa kuna jiwe. Area ya moigĩte wĩnyihia wao kũrĩ mũingĩ makĩhoya kura nĩguo ũndũ ũrĩa a Kenya mabatie kũrora na gũkũrana andũ marĩ na bata na bũrũri na arĩa maratongorio nĩ mwĩyendo. Sisi ni watu wa kunyenyekea. Tunaomba kura zetu kwa heshima. Tunataka amani Kenya, lakini ukweli utasemwa. Kama umefanya makosa itasemwa, tutakukosoa. Raila na Karua maumagarĩtio nĩ mbatoni ya atongoria kuma ituri itiganĩte cia bũrũri. Central vinja na wote wa Central mtawaona nyuma ya baba. Ruto ameanza kubabaika. Ameona vile tumejipanga sasa, akasema kweli alikuwa anaona kama anatupanga, kumbe tumempanga sasa. Wamasai wote Kenya nzima 1.5 million wako katika Raila Amolo Odinga na Martha Karua. Tarehe 8 hakuna kulala, sawa sawa? Ndio tarehe 9. Tarehe 8 hakuna kulala, sawa sawa? Ndio tarehe 9 tuamke asubuhi na mapema. Ikifika saa 5 usiku, rais wa 5 wa Kenya atakuwa Raila Amolo. Ona kũrĩ ũũ Odinga nĩ ainyireirie aikia a kura gĩcigo gĩkĩ gũgathura ateti arĩa marũgamĩte na ciama iria irĩ rungu rwa ngwatanĩro ya Azimio nĩguo akahota kũruta wĩra angĩkanathurwo ta president. MP, Women Rep, Senator, Governor, Wakenya wote waweze kupata chakula na maisha yao yawe bora. Kubadilisha kilimo,
kuleta ajira kwa kila Mkenya. Yule mwenye ujuzi, yule mwenye nia, mwenye uchabik wa kuimarisha Kenya hii si mwingine ni rais wa 5 wa Jamhuri, Raila Amolo waki wa nyumba Jerome Mashukuru na thoko niguo riri uria eranĩire gukanarehera muingi wa Rang'ata. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjiku wa Kimani. Nega muno Wanjiku wa Kimani, muhuranĩri wa giturwa kia president na tigiti wa kiama kia Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga, munini wake Martha Karua na minister munene Kalonzo Musyoka ni morĩtie aikari a county ya Naikuru mabanyite baru na matigirire kura ciothe cia county yo ni cia Azimio. Atongoria cio maugite ati kioneki gia kuhonokia bũrũri kiri moko-inĩ ma Odinga, akĩrĩra a Kenya ati ndakamaconora na ati Azimio ni kunyithania a Kenya othe. Ũhoro tũraheo nĩ mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Harun Njoroge wa Maina. Mathaa manini thutha wa kwariria muingi kiharo-ini kia Undugu thutha wa kuhetukio kuhuranira giturwa kia president ni IEBC, Raila Odinga, Martha Karua na Kalonzo Musyoka matongoretie mbutu ya atongoria angi a Azimio kuha muingi wa kaunti ya Naikuru. Mbutu ino igituikania free area bondeni na thutha ucio gutirihera kiharo-ini kia Mazembe muciĩ munene wa Naikuru. Sasa sisi hapana aspirants, sisi tuko candidates. Sawa, baba na mama. Sasa tuko uwanjani na tumeona punda vile vile yuko kwa kiwanja. Sasa ni mbio ya farasi na punda. Sawa sawa. Safari imeanza kirasmi na ni safari fupi ya miezi 2 peke yake. Mtatupeleka State House. Mtapeleka baba State House. Mlikuwa mkidhani baba ataenda Kanani abaki, Kalonzo abaki nyuma. Wangapi anasema tutavuka zizi zote? Atongoria cio makirira aikia akura makiria ya milioni 1.1 a Naikuru hamwe na muingi wa kaunti yo ati moko-ini ma Odinga na Karua na utongoria wa Azimio bũrũri ugakorwo uri kionereria kuri mabũrũri mangi. Tumepanga vizuri vile tunataka kubadilisha maisha ya Wakenya, vile tunataka kuongoza Wakenya katika hii harakati ya ukombozi wa 3. Kiuchumi, tunajua vile hali ya bei ya maisha iko juu, bei ya unga iko juu, bei ya mafuta iko juu, bei ya stima iko juu, kodi ya nyumba iko juu. Sio? This election is already a done deal. Na waomba nyinyi watu wa Nakuru na Kenya kila mahali tujitokeze, iwe voter turnout iwe over 80%, ndio Afrika nzima ijue Kenya kuna demokrasia. Kuma uheani wa utungata wa ugima wa mwiri hatari marihi gutura mieke ya mawira kuri ayuthi guteithia family iria itehotete githomo gitari marihi kinyagia kia university hamwe na kururumukia iganda Kenya irugare rungu rwa Azimio. Tunataka kupigana na mambo ya ajira ya vijana na kina mama, vile tunaweza taka kushughulikia mambo ya elimu katika taifa letu. Yote tumesema vile tunataka kumaliza ugonjwa. Yale tunataka ni Wakenya wote wasimame kama kitu kimoja. Hiyo timu ya Raila na Karua, hiyo ni timu ya watu hawachezi masaa ya kazi. Hiyo ni timu ya watu wameamua kufanyia Wakenya kazi. Atongoria matiganite makihurira Odinga na Karua defe makiuga wira uria marutite wa kuhuranira bũrũri ona matari wa ofisi cia thirikari ni wira muiganu utongoria wao no wa kwihokwo. Tutapigia baba kura. Tutapigia baba kura. Baba na mama walete maendeleo na umoja wa Kenya. Kuru, nataka kuwauliza kitu moja. Nyinyi mnataka maendeleo ama mnataka mchele na nyama? Nyinyi mnataka kufanyiwa kazi ama mnataka wezi? Wale wako sehemu ambazo hazijaamua wajue ya kwamba serikali tarehe 9 itakuwa serikali ya baba Raila Amolo Odinga. Nataka nimkumbushe William Samoei Ruto
wakati mmoja alisema, "Oh, baba hawezi kupanda mlima." Baba alipanda mlima, na alipopanda mlima akanasa kimwana, mwanamke bomba, jike simba, mama ngangari, mama Mata Wangari Karua. Wapigele kore andu akore agikoyo-ini mwegoko haha niho turi na kore anoguo tuthiete, kore atumete nokuo tuthiete, ate haha niho ki tanyonia ile mwetekera. Basi tuko namna hiyo, hata huko mlima kumebadilika, msiwe na waziwazi. Wale ni nyumbani asubuhi. Yule atasaidia Raila Amolo Odinga. Kazi ya serikali ni Mheshimiwa Martha Karua. Tuseme kwa sauti, rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya ni Raila Amolo Odinga. Maugite ati Azimio ikirugamirira kihoto, ang'etheri ao mararugamirira ungumania. Wacha niwaambie wa Kenya, economy iko mbaya kwa sababu ya corruption. Tofauti ya baba na William Ruto ni kama usiku. Azimio la umoja maana yake ni nini? Kuunganisha Wakenya wote. Inaongozwa na Raila na Karua. Sasa inakuwa Raroa ufisadi. Itigarite mieri eri na thiku cia gutara mbere ya githurano kinene gia tariki 9 mweri wa kanana, na thutha wa kuhetukio ni commission ya IEBC, riu mboto ya Azimio irahungura tuco tuothe twa bururi gutigirira ati gutire kura ikoraja ya gikabu kia Azimio. Muthenya wa Jumatatu, Odinga agitanywo kuruguria kioneki giake kuri bururi kiria gigatongoria thirikari yake. Handu-ini ha Inooro TV kuma guku kiharo-ini kia Mazembe, kaunti-ini ya Naikuru, njitagwo Harun Njoroge wa Maina. Mundu gwitwo Harun Njoroge wa Maina. Ndero twambatikirie tugicokeria nigo kumenyithia nake mutongoria wa kiama kia Kenya Kwanza kana bote ya Kenya Kwanza William Ruto na Kenya Ratserete kuria kurugito kaunti ya Kiambu makiria itura ria Uthiru, na ni tugukora tukikurehera uria kurahanaga muthenya waira o turia twandikirwo ni mwandiki wa mohoro gwitwo Charles Gikuga wa Kariki. Twambatikirie tugicokereria thakaire gatari kuraya.